Mali Safi, gimoningi ng'e mokwongo idichwo tabako. Draw your lines away from me. I don't have your time mar lweruok kodi ka dhako wadwa, ok wabi lwerore. Mar ariyo Mali Safi, a point of correction, KMTC ok offer nursing courses kende. Une gik moko ma pach gi thin ma wigi ng'ich ma wigi diny mong'eyo ni ng'ato korwako uniform ene KMTC to dhi timo course mar nursing. Mane gimi ng'eyo. An ok atim nursing. Kwanza course matimo is not even nursing. Mineno pachi madeny no ne wuondi no. Une jok moko ma pach gi thin ma kata ka ji nie meeting to kiare to dwano chung wach gima gikia. Gidwani gi explain to gi explain nothing. Next time kikichaki ng'am dhogi madung no eko ni explain gimikia. Kuongi itim research ko kibi wach gik mofuo manene indiko kae giki. Nursing mokwongo an ok atim nursing. Kata katimo certificate department moro to kene nursing ni eki. Gimatimo is more than this nursing minendi weni. Koro an wich madeny kikikelna. Mdomo mingi. Ine ma koro in gi mdomo mingi with nothing in your head. Ok inyal bedo gi mdomo mingi to wi thick. Koro midomo mingi mineni wuoyeno an godo to wiya be ler. Reasoning ni ne piny seriously maonge gima anyalo reason ne kodi. Iwinjo. Kata ng'ama timo certificate in nursing is more than loso kogno mineni loso go eko. Koro we chayo ng'ama timo certificate in nursing. Ng'ano is more than you. To the next thing madwa koni niya, ji mang'eny nochako their courses with nursing. To sani negitimo nyaka degree. Jo mang'eny manochako gi certificate mineni wuoyeno. To sani they are lecturers. Jo mang'eny nochako gi certificate mineni wuoyeno. To sani they are headmasters, they are principals. Koro kikipar ni certificate is nothing. Certificate is more and more and more than you. Tich mitimo kinyal compare gi ng'ama timo certificate in nursing. Koro weketo ni dhogi ng'eny and you know nothing ni koro iparo ni koro Jesca bro lingni. Kasi ibiro wacho ni Jesca yenyo, but ere kuma koro yenyo donje ka michako goni ni idwa na ling. I'm explaining for you nikech for pachitin maybe you can't even afford certificate. Kata ka ne nitie course moro half of certificate dok inyalo. Koro paro mathinan kikikelna. To being ni ng'ato rwako uniform ni odhi KMTC, you know ni ng'ani osegi level mani ikia kata en mana ng'at modok upgrade is grade or her grade. Mano gimikia. Iliwo ni ng'ato ka ni KMTC ene first year, ene second year or ene third year. You don't know ni ng'ani notimo KMTC ni which year to duogo timang'o ka. Koro wechayo ng'amo timo certificate. Ji mang'eny nochako timo certificate kendo ng'amo chako gi certificate ni idro ndiki ko timo degree tiweyo ng'amo timo degree direct. Koro you know nothing Mali Safi, but draw your lines mand muthirno wekelona. Mali Safi, ang'eyo ni in gi degree gi masters e gume tie mon kirudho kilwoko. Ang'eyo ni in gi degree gi masters e wirone mon tiend kokegi kod tiendgi. To ng'at matimo certificate in nursing kan, iyewa Mali Safi. Ok inyal reason koda. Koro we lower your dignity ni dwa reason koda. Ok inyal. Jalowa kwinjre gi jahapa. In jahapa to ana jalowa. Degree ma in godo no. Just remember ni anatimo certificate in nursing. Koro kwaromre Mali Safi. Draw your lines. Jok mutimo godo beauty go eko, mon mutimo go beauty go eko, un go kuno, inyalo reason go, magi klasi. Ja certificate oken klasi, Mali Safi. Nyaki ng'e jok midil godo, nyaki ng'e jok midil godo e departments gi. Kija hapa kaka in kija degree kaka in no. Bati uwa gi jo degree kuchocho, jo certificate weri go. Mali Safi kadang wami just a half a page of nursing. Akia gima jo nursing go timo. Dang wami half a page. Mali Safi kiny wachi wayudi ketho nikech gino dhi suffocate. Onge gima idhi elewa kanyo. Ng'amo ingi Mali Safi. You can't reason with me. I can't reason with you. Koro gimikia ikia. Ng'amo ewi. Koro in wir kogno mos. We ng'ama timo nursing in certificate or in mos. Hey, yawa.
Ngato okthir no seriously. Lakini ile yenye ulienda kucomment kwa comment yake ni wewe ulienda kumtafuta maneno. Ulienda kutafuta drama kwake. It's not good. But okay, umefanya vizuri but kwa watu wanaona hiyo ni kama ulikuwa umeendea drama. It's not good kutafuta drama kwa mtu akishanyamaza. Hebu nikuulize, yeye alikuwa mlipa comment ya mtu mbona kwa yeye hakuona kama tuko alifanya makosa. Na Malisa, kinyamaza kwanza nikwambie wewe ni aman, wacha kuingilia maneno ya wanawake. Hiyo ilikuwa yao. For the fact that alisema alifanya hivyo na walishamalizana, usifanye ati juu alifanyia mtu mwingine, hakukufanyia. Wacha kufanya revenge kwa kesi ya watu wengine. Ni wewe ulimchokoza. Just accept that and don't talk about that. Wacha tu atengeneze video, akishamaliza tanyamaza. But the truth is, ni wewe ulienda kuchokoza huyo demu. Acha Mungu, nyinyi mrafiki yangu hata mjai support. Nipa ile comment. No, Malisafi, mimi wala kusupport na mara nyingi kuanzia juzi nishakwambia Malisafi, wacha hii kuongelea kitu kama imefanyika nini, unaleta tu attention, si watu wote wanakuja kwa live kukusikia ni watu na nini, the rest ni watu wa kubeba kwenda kufungua nazo ma lives. Wachana na stories za wanawake. For the fact that huyo dem alicomment kwa nini ya mtu mwingine, hakufanya kwako, lakini your comment ilikuwa kutafuta drama kwa huyo dem because of talking of certificate, masomo ya mtu kwa video yake. Ni wewe uliendea vita, so usiongelea ati huyo dema na kutengenezea video. You deserve for her kukuambia hivyo on a video because wewe pia ulienda kwa comment in public. You've done bad my brother, and wacha kuinvolve yourself kwa drama za wanawake that does not involve you. Malisafi, unajua you're always my loving friend. Just stay on your lane like a man. The more you keep on every day unatafuta wa mama maneno, inafanya hata sisi pia sasa hata tunaanza kuogopa, mpaka wasichana hata wanaweza taka wakae na wewe in relationship, wanaanza kuogopa because every day ni wewe unaendea drama kwa wanawake. Just leave it my dear. Just leave it my dear. Sikuwa ubaya. Sasa chase mimi nili comment tu by the way. Sikujua kama atanitengenezea video. Nasikia hata anamtengenezea video. Lakini unaona hata ukicomment, that comment was bad. Hiyo comment ni kuattack mtu. Ulicomment ile kumwattack. Once unaambia mtu ati na hiyo mdomo yote kumbe bado navanga uniform ukifanya certificate. Hiyo ni kuattack mtu in public. That is an attack. You wanted that. Just accept hiyo ni attack. Na for the fact that alicomment kwa post ya mtu mwingine, hakukufanyia. Usiwahi fanya revenge on behalf of someone. Si poa. Enyewe ni wewe ndio umechokoza huyo dem. Wacha tu atengeneze videos, yeye pia express hasira yake juu attack na yeye hajai kuwa na wewe na shida, but wewe ndio ulimchokoza. Na because you are my brother, unajua nimeona hiyo post na I wanted to call you, nikasema nisikukall. Haijapamba wewe ndio umeenda kumchokoza. Just accept umemchokoza. Juu ukikuja kwa video mtu hajai kukukosea, umwambia ati na hiyo mdomo yote kumbe unafanyanga hivi. Usiwahi fanya revenge because somebody na mtu rafiki yako ama nini walikuwa na misunderstanding. Usifanye revenge on behalf of someone. Wacha hao watu wajifanyie revenge kivyao. You did wrong. It's not good kutafuta drama kwa mtu hajai kuwa na wewe kwa misunderstanding. Si vizuri. Now keep off from this lady's drama. You are a man. Umesikia? Nimekusikia na mimi. Mimi you are my good friend. Sitaki kila mara wanawake wako na wewe drama kila mahali mpaka penye vitu naweza avoid. Kwa hiyo zingine ukosangi, lakini naye nimeona hiyo comment ni wewe ndio umemkosea baba. Sasa hivi ni kule stress. Ungia sana Omera uode gawete. Paja na hiyo diangu. Omera oroche. An inwoi wadwa hata nyisi nosiep na Omera ni koso ne nyako no Omera. Ndikwa nyako no nguono bwana. Ni koso ne nyako no. Mimi comment tu kwa simu nika comment tu.
Comment haina shida, but kulingana the content of it hata we mwenyewe ungefeel vibaya kama imagine, just put yourself in that scenario, ungefeel aje kama ingekuwa wewe. Kuna kwanga na comment hata huyo Odhiambo ni rafiki yangu anakujanga kucomment na nishakuwa na issues na watu na Odhiambo hajai comment on kuni attack like because I have issue with people, lakini venye ulienda kucomment ni kama una revenge on behalf of someone. Ulimwambia hivi Malisafi, don't let those nini issue wacha nikwambie Malisafi. Odhiambo wacha nikwambie, the comment of Malisafi ilikuwa like Malisafi is doing a revenge on behalf of someone. Juu aliandika hivi, na hiyo mdomo yote kumbe bado unavanga uniform ukifanya certificate KMTC. Unaelewa, that is a revenge on behalf of someone. Of which maybe someone told you to do that, of which it is not right. Someone told you to do that. But the truth, okay, unajua Malisafi osiepe beyo kaka anta ngosiep ninge kumidhiga maracho obvious na kuambianga hata mimi unaniambianga nikenda vibaya korka nyako cha toito ine michwanya nyako cha poko chwanyiga to kaki comment cha manyo watch kuom nyako cha ine microspath manyako cha, and she deserves to make you videos hata pia ki express nini pain yake. Koro kikiwatch ni hivi ndio no loss ni videos ine mikwanyo nyako cha yatake. It is not good kapo ni inyati mo revenge because ngato no bet gi misunderstanding ngato accept it ni chwanyo nyako cha to kubera. Alafu the next in wodu luoma wiele makati de kwa nyako cha ngwono to gima biro negi yonge bese yako ni Jesca awino Jesca deserve wacha nikwambie Malisafi neno sipe manyifika ni nyako no we mangenya manini osipe ko kudwa nyisi adier. Wacha nikwambie kitu moja Malisafi ine michwanyo nyako cha poko chwanyiga jo mineno kabwaki kani nyako cha we mangenya kata pe kanga to de bina kama ne comment na da we mangenya because di kanga to ngapo kichwanyo biro we ni about sombi gi uniform bi to ento poke chwanye monego beninga mochwanye mawuone kamano adiera jo mineno ka dhinyisi ne timo maber jogo wuondi osiepa ati no osiepa to kadana wuondi ine microspath nyakocha just accept it to kiki wuoye wachno wawo ogol mirimbe orum kotie kotodhi ling osiepa kiki yaw live kata ni wuoye about wiye kati explain neji itimo marach. Ineno yani toko yani nyakocho wacho manani Malisafi iningi degree don't know you are gine ne kibiro nyisa kama jo mineno katingo wach kelo nino yani goeko they know gima gidwaro mago joma drama ma feed gi TikTok agidwaro mana ni gine ka jigore sechete. Go and watch that lady's videos tidhi yudo ka nyako no obo duoki oduki mana kako be no dwaro gi chunye ka kibi wuone sombe jo mineno ka biro nyisi no yanya tena mago jo scandal. Stacy niambie this. By the way, I like that. Umeambia Malisafi. Unajua kuna watu wengine wanakuja tu wanaambia huyu msichana anakongelea vibaya. But hao ni marafiki wanakudanganya. Malisafi ni wewe mawieler. In mangama wieler. Kidia that nyiso nyako cha ni Jesca. Ana chua nyikama kama to story no rumo ben kiki de yaw life more no edo attack nyako no kendo kiki yao. Dewa gi nyako no di kwa kwangu na hapa ni Ineno Malisafi ineno choma biro kae ineno lenga kina bena lengcha weche go thiru mino joma biro kama nyisi ni nyako no wuo mang'eny Malisafi akenango mago jomo dak ne drama TikTok kama ber ne gi sama gineno ka jigore drama ma ber ne ge TikTok kit ng'ato yusi ni dwaro ni ikos ne gi drama gin ka ginyiero ka githuoji Malisafi nyako cha ichwanyo and that is it. Nyako cha poko chwanyiga niche joma chwanyiga lakini nyako cha poko cross ga path ni comment chande ine mani chwanyo nyako cha imanyo wach kuome wawo wach ma chunyo ru kuwi to kiyudo time the inbox just kinyisa ni anna comment to ka kuno chwanyo siepa ngona
Kiki badhogi, the more mi badhogi, the more abane no marach nikech ito ine mi attack nyako chadira ma Nyasaye. Okadwa na wuondi tino siepa. Ine mi kwenye. Kata hii comment, Malisafi waiye, ni comment, but your comment haikuingia poa. Your comment was like a revenge on behalf of someone. It's not good. You are my friend, but ulikosea Jesca. And those people, maybe wundi kama ondo yao drama gi Jesca, those are people usiko gine magiptu woji ya TikTok, gedwaro scandal everywhere. Do not involve yourself on women's scandal mpaka penye unaona hapa nimekosa. Mon kikti kodi ni gedwaro ni every time gine no scandal live ka ginyiero. Cheki, ongea matiyo koda yama. Usilete drama ingine yenye haikuwa. Ongea matiyo koda guys. Mimi nili comment as a human being. So maybe you can comment, lakini sasa kama mtu amechukua vibaya pia ni sawa. Lakini mimi nili comment tu. Because hata Jesca is my friend, tuna follow each other. Let me tell you the truth. Kuna venye unaweza comment, ini comment, yes it is just a comment. Hata kwa nyisi hadi Tamam. Sasa Doreen. Poa. Ukoaje mama? Niko poa na wewe?
Kwani msumari ameenda? Msumari bora sio ni comment request yako. Mimi nilishaambia Mali Safi aende apologize nataki. Mali Safi will do that.
wacho gadier. En koneno gimoro, neno uniform dondiko ka. En uniform ne makoro tiyo godo. Jokes. Sometimes kajaki nadir nitie gimoro mokitim like a Mano kod iluongo ni TikTok sekando mana kaka iwinjo no endo wabiro medo kelo nego kako biro no mineno malo no endo mani luongo ni Malisapi kose Malisapi bathe goni wan gi sleeping paste wan ka ende ge bana wan ka gawino toto wan ka gidoro an kora awacho niya mondo mi wati gi TikTok tafadhali kineno ka ng'ato yware gi ng'ato inyalo magolo pachi moro but we donjo ka gima ikia gigi chalo mana politics kaka Raila no kwinjire go Uhuru mano tema koro giduo gitiyo go ini don kichandore joka winjo maber gimwatim wabeduru jok mohero soko an makelunu gini pile ka pile luonga ni MC Marinage wabeda uru ka pile ka pile ka emeyudo ge ka Jesca, woman. Kawuna biro gi good news by the way upamna kawunda biro gi good news msalapi nyaka tura ime msalapa nyaka turi to kamara okdwa turi to mari to nyaka tura okabineno kitur gi msalaba talinga okan jok manotamore konyo Yesu ting'o msalaba ka kiagi nikech ok adhi kanisa lakini ang'eyo ni ne gitamre ato to kabitamra abro konyi ting'o gimomiyo pimples otamore rume wang'i chikiti isiko mana ke dhie saloon itimoni scrubbing itimoni steaming to pimple ok rum by the way ineno nyirigie kinyalo yudo ni nyirigi negi daga e school negin ga borders e secondary kacha koro ing'eno giyud ga time mar dhi limo cousins as wan kaka ne wan ga day scholars Saturday wadhi ga walimo cousins jioni sandong ing'e cousins mawuoye koro wadhi walimo ga cousins kamano koro ing'eni wenge wayom ga koro tumezoea tu kuvisit to cousin lakini nyiri mano bodgi kusema ukweli kata rach ni to ni ukweli okawacho ni nyiri te mano bod lakini it is a result of masturbation ni ukweli as a result of masturbation nitie nyiri moko nitie kuma pimple komako nitie moko mamako wang'ite nitie mamako mana your forehead nitie mamako nitie mamako tik nitie mamako your lembi both limbs koro nitie kuma kamoro mako e kind mawacho go nitie kuma ka pimple omako e kind mawacho go nyiso ni you are masturbating too much ebu jaribu tu kustop masturbation uone the result by the way ng'ato kikuoni ni use what use ngo isetimo gigo teto pod onge tipenjiri why kare because of masturbation jaber ebu we masturbate like 6 months kata 3 months uone between 3 months to 6 months ine kaka wang'i dhi bedo mayom kamara alafu idhi wacho na riambo the information oya from the above by the way this information mine na chiwo kaini owuok malo koro ni ukweli by the way kawunti ng'e na konyo kawunta wacho gima is very very pregnant koro osiepa tema nena weyo masturbation kidogo tu alafu idwogi binyisa ni na konyi nitie pimples mag stress nitie pimples mag periods nitie pimples mag ging'eny by the way an mana ng'at ma wiyo muko kamak giga lakini nona mako mana mar ninino mar masturbation koro jaribu stop your masturbation hata kama ni tamu kiasi gani but we masturbation maana utadiri Baba mimi nategemea kutoka kwako Mungu wewe ulisema watakuja kwa njia moja utawatawanya kwa njia 7 simama nipigie hawa maana wewe ni baba ya simama lazima usamehe ili Mungu aseme nawe lazima usamehe ili Mungu akuinue
yaliyonikuta mimi mwenzenu. Naomba niseme yaliyonifika mimi mwenzenu. Kama wema ni uadui, basi umenifika. Kama wema ni uadui, basi ni zamu ya mwisho. Ukatangaza mwanzo, walipopanga kifo, nikavuma siri ya upepo. Wanauliza siri ni nini, wanauliza nguvu ni nini. Nguvu zangu ni wewe, na siri yangu ni Safi. Gimoning ingemo kuongo idichwo tabako. Draw your lines away from me. I don't have your time mar lweruo kodi kadako wadwa ok wabilwerore. Mar ariyo Malisafi, a point of correction. KMTC ok offer nursing courses kende. Une gik moko mapach githin ma wigi ngich ma wigi diny mong'eyo ni ng'ato korwako uniform ene KMTC to dhi timo course mar nursing. Mane gimi ng'eyo. Ano katim nursing. Kwanza mkos matimo is not even nursing. Mine no pachi madeny no ne wuondi no. Une jok moko mapachi githin makataka jinie meeting. To kiare to duano chung wach gima gikia. Gidwani giji explain to gi explain nothing. Next time kikichaki ngam dhogi madung no eko ni explain gimikia. Kongi itim research ko kibi wach gik mofuo manene indiko kae giki. Nursing mokwongo ano katim nursing. Kata katimo certificate department moro to kene nursing ni eki. Gimatimo is more than this nursing minendi weni. Koro which madeny kikikel na. Mdomo mingi. Ine makoro ingi mdomo mingi with nothing in your head. Okinyal bedo gi mdomo mingi to we thick. Koro midomo mingi mineni weno an godo to wiya beler. Reasoning nini piny seriously maonge gima nyalo reason ne kodi. Iwinjo. Kata ng'ama timo certificate in nursing is more than loso cognomina ni loso go eko. Koro we chayo ng'ama timo certificate in nursing. Ngano is more than you. To the next thing madwa koni niya, ji mang'eny nochako their courses with nursing. To sani negitimo nyaka degree. Jo mang'eny manochako gi certificate mineni weno. To sani they are lecturers. Jo mang'eny nochako gi certificate mineni weno. To sani they are headmasters, they are principals. Koro kikipar ni certificate is nothing. Certificate is more and more and more than you. Tich mitimo kinyal compare gi ng'ama timo certificate in nursing. Koro weketo ni dhogi ng'eny and you know nothing ni koro iparo ni koro Jesca bro lingni. Kasi ibiro wacho ni Jesca yenyo, but ere kuma koro yenyo donje ka michako goni ni idwa na ling. I'm explaining for you nikech ifo pachithin maybe you can't even afford certificate. Kata kane nitie course mora half of certificate dok inyalo. Koro paro mathinan kikikelna. To being ni ng'ato rwako uniform ni odhi KMTC, you know ni ng'ani osegi level mani ikia kata en mana ng'ato modok upgrade his grade or her grade. Mano gimikia. Iringo ni ng'ato kani KMTC ene first year, ene second year or ene third year. You don't know ni ng'ani notimo KMTC ni which year to duogo timang'o ka. Koro wechayo ng'amo timo certificate. Ji mang'eny nochako timo certificate kendo ng'amo chako gi certificate ni ibro ndiki ko timo degree tiweyo ng'amo timo degree direct. Koro you know nothing Malisafi but draw your lines mand muthirno wekelona.